30 djeci z Ruskog Kerestura, Kocura, Đorđova, Novog Sadu, Subotici, Novog Orahova, Bački Topolji, Verbasu, Šidu i Bikiću mali na hodu popri ruskog jazika upoznat rozlični interesantni zmisti z istoriji, geografiji i vironauki, a u štebodnim čaša bih odzeli znamenitosti toho kraja. Delegacija, ktorá bola prisutná na tej letnej školi, to z boku školy u Ruskim Keresture i z boku Zavoda za kulturu i educaciju, že biše dohvarjalo kolo potpisovanja sporozumenja među školu i zavodom, školu u Republiki Slovacije u Keresture, kolo dašao sotrudnictva i tiž tak kolo dohvarki, kolo potpisovanja samog sporozumenja među Zavodom za kulturu vojvođanskih Rusnacov i kolo pulsu o najhodaciji daljšej roboti među tima dvoma institucijami. Okrem predsjedatelja Vršnog odboru, z decmi bula i direktorka Keresturske školi Petro Kuzmjak, Helena Pašo-Pavlović i direktor Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacov Sergej Tamaš. Na to sposob utvrdzeni budući kročaj u međunarodnim sotrudnictve među Vojvodinu i Prijašovskim samoupravnim krajom.